So it's mai whasalonga 685 morning show le tau pe whanau ta ua le taimu sola o se taimu le tau ne una maua lea o le Talanoaga ma le sui o le Ssab o le Samoa Stationery and Books ia ua ia lātou whaalau inoa lo whangasolo nei tai au le ua whatasi mai ia le tō whine a Rona nei tai au ia mai le vaenga le Ssab. Good morning Rona, talofa ma rose fo Maria nei tai au. Good morning tolga taua ia whaftai molo o wanoa ia peona masania e tātou po kalame foi ia o le tāpol kalame mua ni Wai se wan mea wa usi ai o mana ia foi lea wai e pe wa a matai foi vai yaso Io wai le sanga tau tai au la sngofua pe whatutunga tā foi na lea ia e pe wa mana ia foi wa foi me foi le lin malo sia te Amen, io e tate tu salo tu la tama fofau kalame msio eli le smafu ele to yela se tuai e tawana mame mame usu mai ia fa time lo no te lo ina to tele ia tatu sui mata mai fo in nei tu la taya ia ma tele aso wa mai tawina mai lava lunga tatu ala leo fo ia fa talo fam fa malo to nei tina mata mama tua le ainga sale vi fo io lo no fo talo mo sio tatu tunu ia le ngata ile tatu ia wala usu mai na wenga wa halun malo longa nei whanau lea unga. Tau le, o tue ngau fo la lunga la wala. Ngau, ia, ai mana tua la an, no futa miti lea unga. O wha upopo la vai mua e tūri pare. Sala moi, ale tue sau foi la, tue o lea ule fo mai. Se famol mole a posi whanau ia te la tue. Tue ale vaita miti, tue ale vaita miti le whanau. Te ala tu wata lepe mai se mea ia, ai mana tua la, e ta miti o la tu ua unga. Ai e voita miti o lea e o ina tu ua unga, voita ua unga fiafi foi e ofu ese o nga foi o tapenanga o su enga foi respecta sa no o te lo ina la e tapena ile tau sanga fa tau sanga ono ma le tau sanga valu i lalo i tātou wa o primary schools ai le ngata foi lea e ina isi whana wa o nga foi lea wa le ina i o te i Robert Louis o lai o i lato tole ninga whameo au soka te rilo pole olimpeka le tau e tau pena i tama ia ai peo i si tūlanga na ese mai i tūlanga tau a onga ia tūlanga foi tau ta alonga ia me se fo kore nginga a whiriki o a maka wai pea le semester e ngi le nalu ia whiriki sa o lele sa noanga wai to ia e tūlua ia le kuata fo ia a matalo ia tātou affiliate ia le major sponsor for i tātou company i zone A ia le tātou vainga zone B ma zone D ia ai le ngata i leo le tātou Champ of Champs pēa o atoi foi ili wha si ungol ma sino au kuso a matango se te mai whatino ina i tātou vainga ia whatalo whatoi foi nei pule a onga i o nei whai a onga mo komiti a onga i o lo mau mai foi tātou lai tu sa o nei tu la tai au tonga taua ma lo wha tai Rona ia mai tau atu o le ue sa wali mai po ani o lo wha pa ua le tātou Ssab nei vai tau ia whaftai ma le wanoa ia sa o le loso noanga wai lo o atu fo i tātou le tapenpenanga mo le tau waso ma tau lo tamiti oi ok ia le aso la tātou MCR le o le Father's Day sa o le tātou company ile nei fo i tau sanga lua o lua wha wai pei lava o tātou e tapenpena lava i aswhapitua te tasi o tātou Father's Day la i o te lefo i tapenpenanga la whinga totoa lii sionali ia au mopu lenga mal au whinga luenga a waha lava i a whinga whaataunga no malo tātou tunu e au fia o mai tātou la la te tasi lenga te tātou meka stoi tonga fua superstoi vai tele o le tātou big stone mo tele sa la whai ia lenga te leo tātou la i tipuna ia le tātou series toi lo te mau ia ma le tātou vaenga i vai vase le la tapunia vai vase ona le watu ua tātou a onga tātou ia e fo i le si lua vai aso lumanai ia te le tātou o lolo whapauina pena a mata mai lava tātou i tātou homeware appliances o tātou o loa electronics ia o tātou mea whale po vaenga foi i whatotonga ina i mauta malawa ai le ngata i leo whale pitanga mwhatan maa loa walawa ia tapenanga mo fono jogum tele foi i tātou whale pitanga ia wo atu foi i tātou lalata i tase wawhainga whataunga so inga pēna iei i tātou
solta ele se tu lo ia o tato I whamalama o tato seti e moenga mtulang whapena a wai pe o le siva inga lea o le ai lava ma tu te tau le tato company ia lava o loa a wai ele tama ia leo mai whatau te stasi e lunga lava se lau anga I lunga ia leo whainga fu i solta ele mtulang whapena ia lea la e tapen pena toi lava ia tato company ia lava tato o loa wa whainga whatanga tato whale pitanga ele ngata ili o tato mea whale o tato seti no foa o tato dressing tables matulang whapena ia o le whapa uwina wa o le tato Father's Day o le amataina ile so le whamoe tua whaomaina la sa sulfitu au kuso so te le lava fu ila le taimi le tu ina ato wa ia whainga whaatanga me malo tato atunu ia malo whaafetai o le si whainga tau o te loa o ngā tene ia le mātou au nanga le mātou litio ono le to telefo o niso tangata mai la to le mata mai mo mai o la to foi mai tu no mau mai se foi la to nga ruenga fa vai taimi wa o si pa anga to tino lava na le tato le tiole we ne fa ta no fa mai la vai ta o nga ruenga fa vai taimi au te lo foi la o la mata mai mo mai sa u ne fai mai se me alo fa mo ta ma ai ma ne lo sa no le vai nga le o fa tunga fo e online ia whaftaima lava no tolunga tau o sa o lei pe o le si vaenga le nentu wha o matu e tapu kalame nei tai au o le tato online po tato whainga whaatanga mai ngol pinga te whailangi e wha tato entrance po awala ia o lo mwhai o na whai mei whainga whaatanga malo tato tunu o lo papa au ia tunu mamau pena iai le tato Samoa market o le tato Ssab Apia market o le tato website la lea pena iai le www.ssab.ws ai le ngata ilia pe o le si awala le tele lava na whao ngā mai malo tato tunu o lo o ia tunu mamau o le tato Facebook page le Ssab Apia Samoa Hawaii pe o loa ye whapa uina le tato Father's Day promotion o lo tama whai le tato online team e tu ina taitasi atu tato o loa ananga tāpene I tato seti no foa o tato masinta lava lava o tato pusa aisa mtona whapena malato links o links la ia po o tato vaenga ia o lo mawhai o na whaafai fie inai o na direct sa o lava o le tato website e whai mei tato whainga whaataunga a waulunga o le tato website e New Zealand dollar o ma ia po o le tālani usila o lo o ia ia tato o loa lea a whapela iwa se lau iwa ia le tau o le tato masinta lava lava tango fie lava le iai ilo neine e te waai le valu se lau li masfulu tālani usila e te whaatawina mai ai ia e toi whaliliu lava la toi maua ia le whainga le tau le whaalo e tono se tato tunu tu sa pia fwoi amsau no mai tonga taua sao le sau noanga a waile misi foi tele atu I si tau sanga o tona I atu ia na ia tato a inga fo elenga te leo sum tuanga ni o malanga inga luenga whawai taimi tamala ia ele film na o fo ina leo mai a inga I tonu I piki tato o loa e film na o fa surprise fo ina le pia a momoni kilivai wow inga luenga ia o lo ma fai fo ia na fatino ina le tu langa I nei tau sanga mana ia mai pe o le va inga lava na e ina I si tuanga ngane mauso fo o lo malanga I o matutua lava ia nei ta ma fo I potua I o lo fai mea lo fai nei ia e fim na o rap fa le fo ina le tata o lo ia ave mori I a wai pe o le si au onanga a tu ina tu fua le a le tata o fingal winga o le rapping a fua le o tata o lo mtu nga fa pena pau lava ia sina me fa over ina sina ripine lima tala fa mana ia ele wa ele mana e foi pe anga le rap ai ave fa pela ai mana pe ave se ripine I pe ala ia lo tata la se fa le fo ina le pe ava tu ina ia tata tu a foi ia o lo tanga mai ia tato me alofa ia polo talia mai foi ia nei surprises ia mai nei ia tato ainga me tunu matonga tau o tupu ar vanga foi lele o la fo mai le tau le o loa foi le fa te ingol pusaisa ar watu tanga tene ia o to fa mai pe me foi le fa di tupe mai o te lo ina le tupu momo ai mana ia foi sili wa ele si au ainga na tu sala to tongi mela to ainga me tunu maule o loa ia ai vili mai ai vole lava se la to fa so nei tato tan noi foi ai vili to tonu fa mol mole pe mo faina a mai tu se le ni ai tu le o loa ai tu le lo ele me fai ele me fai tu langa le tu sa e paula la te fa malu lu tu ele me fai au lo tu fa popo tu
whaamolmoli. E lo sto se leni. Lo sto mele tātou ainga mea tunu mamau. Ole te ringi sa mai pa. Mai paolo pia mna se leni. Ala la fosi mai foi lea fosi lava ainga ia tunu mamau. Esa ano kala ko pai. La ngai fi fai kupi tua. Ai mana ia nei vai ngana mursi la fia. Wa e ma fu foi ona le la fosa o mai ai nga fa for tupe o le la fo mai o le fa ta wel pusa isa por TV el toina. Ai mai foi a visi si fa la velave. Ia pi ave fa ta o si mea. Ai mana ia la wa le la fo mai tupe. Ai fa ta sa o ale o lo le mana o mia el tama por tina por ai nga nei. Sa o le so no anga tu so le si vai nga pe a fa pe la va ai wangalo. Pusulanga fo ina le communication na tato ai ngai pul so tai nga tato ai ngai ni ma tato ai ngai tunu mamau o le tu fa tau mai le pusa isa nei ai sa wa ai ma fai ona fa ngale value po le se le ni fo i o lo la fo ina me tato ai ngai me tunu mamau e va ai si o lo anga no inga la fa te inga o la o ye pusa isa to ina ai o tango ia polonga sista polonga prada to e fatau mai pusa isa le vata inga iva salau tala o atu lole ai ngol to ina nei a o to fa tu rona o la ia ma to pusa isa mo tele marana o le mai le tupe ai au mai la se TV ar to ina e lava ile tau le na wa ia e ma fai te ia vai la e avel tato TV wa te lo ina le tai nga fatia le tau TV le tau pusa isa le toni mai so me faila ona to fa nga le vai nga polisi le ni le toi e va ai po ani si o lo tal fe unga le fa ala va lo me unga nei fa na ai va ve fia pe nei la o le la fo mai le tupe o la wa ele pusa isa o talo atu lo le o te fa ya tu te mana o lo le al fala ve na le tau pusa isa le na fo mai pe na le fitu se lau e a kusala o palengi le ko koe pe fiku se lau lima se fulu e mfaila na watu sa ta lima se fulu fa atoa ma fai tu la ia nei vai ngana tau si le fia le tanu o tatou la vai ai se leni e vai ai se sulanga ele me fai ona tu ua foi wa fa pene fa mai lo tanga te la toi vili la toi ai ngalai o toi fai me se si fa tau I hele lo tatou pulan me la fa ia ai e tau foi so tai na yo tatou ai ngai ia tunu mamau e si an mo fu ngo fa tau me o lo le a fa pela vo confirm mai e sa o le wa sasi e wangalo na so tai mai I tulanga tai ia o lo foi lo fa tau wina mai ia confirm lo ina le suinga matulanga fa pena a wa lava ia na ia tatou pa anga ia nei I si o tatou tunu ala o lo le ma tele I fa tau mai le online I nei ia tatou o le mato e tele a ile tau amata ina lava ia le tatou online tam fo ina le paulava o loa e tele fo ina va ai o telefoni ia o tulanga fo I pena ia tatou homeware appliances I tatou ti wheel toasters matulanga fa pena a temini e o lava le online mo fa totonga atoa me alma o tama lao le si inga nei so ele tata sila tatou o loa tele lava o moenga o tatou mea fale ia o lo papa e foi wa fa sa mol wa we o lo papa ia pene tatou pusa aisa ia o tatou machine lava o nga o mumtulanga fa pena ese lava wai ele ngata ni usila ma Australia ia tatou fa nga fa taunga e si vai ngai fa foto fo ia tunu fo ina tatele lo ia tunu fa pela ia ai lava ia vai nga fo fa sili mai pe ai se ale na fa tete inga fa pe America la ia ai fa sili mai pe ai se ale na tu pe ni usila ia tatou o loa I lunga tatou pe ngata fa ilangi ono le tatou PayPal account po le tatou account le fai me tu tongi o fai nga fa tanga nei lunga le upenga te whailangi o lo pesi tono New Zealand so lo e tūlanga la le po whea lava lao ki lo peo lo fai mei whai nga fa tanga e convert mo ia tato se le ni I le tau New Zealand ia ona toi wha liu la ia ona maua se le ni po le tau le wha aluina I tono se tato tunu Mano wha tai ta ua mo le sila fia le tunu ia ai o le tato promotion le wha ngasoro le terminal wha na state
sa o le sa no nga wai e tolu tato whalo I loa na wha o mai na las tō nai. Puna I le tato spontaneous 1 week special, I o le tato mai media special, ele ngata fo I le conferenisi. Walin wha o mai na fo I so tōna I atu, I le fontele fo en metisi le na whaia. Ia, wo o mala tato whalo I loa ia. Ale tapen pena tato mo le tato Father's Day. Ia le ngata I lea, o le tato 30th promotion a wane masina. O le tato company, ele misi lava whalo I loa, umatu les whalo I loa, alo tapen pena mai les whalo I loa. Ai le ngata I lea, o le tato literacy promotion. O le tato whaata waina lava I le masina iu lai tato company le Ssab. O le whaata waina lea, o le whaitau tusi, ia ai le ngata fo I lea, o awa onga fo ia nei whanau. Ia le lai, ai le tato 20 days reading challenge. O le tato challenge le whaitau tusi ai nei alom whanau, mai tau sanga le valu, I le sfulu lua. Ia le lai whaia, ia iei fo ia tapin penanga fo le tato company, a wal wha umaina o lea whalau I loa, e whai longa I wha manui e ina, ia nei alom whanau. Tam whaina ne amata mai, tamai titi lai average ia lana whaitau tusi. Nai pe mo ia na le isa ma ta lai halo mo le atu au na isi upatau no mi so so ne matu mfaya onga ai umai fule aso lua se fulu wa halo mo le atu tamala ia tau la vante le es fa ilongom tu fa pena ia le tapen pena mai fo ila fiong to ali ia le ngate le puling mo ofenga luenga tatu company e ia fo ia tatu fa masino ia ia aso awala va ia fa maina mamao ia le tūlanga wo o le reach le tato competition nei wo isa tau isa vai. Oh, kai manga ia so. Onga sa le e whakasa le ngata fo ile le AOG. Ia na so tai mai fo ia o te le lo pol fale tua pol whaifi au. Ia tu ina mai fo il au tustu si e lunga tato I tūlau. Ia whaahilo mai e fo I o lai fina mai fo I mo tele sa la whai. Whai ngofia nei vai tau. O se whaalau I loa wa tatau, wa levan tatau na whai sesi. Sao le lei ia. Tai lava le whenga tō ali. A wai e ia na isi a ngofo ina rua e se lava le vaenga o oi fo I le focus matulanga whapena. Ia e peo tātou, ia le amatamata tō lava I lalvu I nei whanau lalva oa. Ia le tā ua, ia le tātou literacy promotion nea. O lo o mawhai ona download a tātou forms mai lunga le tātou I tū lau. Na ia I lunga. Ia awa lava, ia le challenge ina o na ia tātou walo. Ia mai tau sanga walu sfulua. Ma lo whaktai tele rona mo le awa noa le sapi le nei tae au, tāro tō so tai pia I le asunga fu o le vai asa fau, manuia tele o tō whaiva a wesel tau tō ino le atarui whaataunga nei aso. Ia whaftai tōnga taua o te whiwhia fwoi o tō la a me le asunga fu o le asa fau. Mani si vaenga wha o popo le tātou o onanga, ia wha manuia tō le aso I smato tamai te pule la whenga tō alii, shonali ia au mua, pule ngamla o whainga wenga a tō company, e le ngata lala au tū, ia au lala ta itasi o tātou company o lo salau tōnu si o tātou tunu, wha manuia tō I fo I lua aso, ia tō I Moses wha o popo ngala asunga fu o le vai asa fau, ia pia tata ina I lo o tō so I fua ma sio ne yola whaatau waa, I whaftai malo o manoa. Alo whaftai rona, mai le vaenga o le Ssab Apia nei Talanoaga le Bokalama le 685 morning show, e le nei vaenga o le tae au le o 5 minutu te ai le walu taro, se e whawewhianga, e le nei tae au.